Good people yang suka kopi pasti suka deh sama informasi yang satu ini. Karena di London baru saja diadakan Coffee Art Festival. Wah, menarik pasti ya. Ada stand icip-icip kopi dari berbagai daerah sampai yang selalu dinanti, yaitu seni melukis alias latte art yang dilombakan. Biar gak penasaran, yuk kita lihat aja keseruannya. Seni melukis pada kopi atau latte art jadi kemampuan yang umumnya dimiliki barista. Dan Tamang, seorang ahli kopi dan juara latte art ungkapkan, teknik berbeda dan inovasi menjadi salah satu tips untuk mempertahankan seni kopi ini. Every year I see changing different methods and different technique to pour latte art. So you can see there is so many different, like if I compare my first competition 2013, so when I compare 2013 and 2018, it's completely different. Gak cuma itu, ia juga menggunakan tongkat untuk menambahkan tanda susu di atas kopi. Nah, aksi dan Tamang jadi bagian dari Festival Kopi London. Acara ini diklaim sebagai pertemuan pecinta kopi terbesar di Eropa yang diikuti 250 peserta. Dalam festival ini barista akan menunjukkan keterampilannya dalam berseni dan mengajarkan para pengunjung juga loh. I always find it amazing how Dan always fits in so many different parts to his tulips. Like gets all the layers around the cup, and it's very impressive. Dan tak cuma secara penampilan, cita rasa kopi juga merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Oh, he's just pouring a pretty picture on a cup. It doesn't mean anything, it's not good coffee. But I think now we're starting to see it more as it does take a lot of skill to be able to do that. And if you're spending that much time and effort to practice pouring latte art, then you must have a bit of a passion towards coffee. And you're probably going to be putting some of that into the drink itself as well. Festival Kopi London ini diadakan di Old Truman Brewery di London's Brick Lane, Inggris.